Kātahi anō a Whea William ka wehe atu I Aotearoa. Me te aha kua toko ake anō te pātai. Ai rānei me wehe mai a Aotearoa I a Ingarangi. Ai rānei me Piritonu. Hei whakapua ki mai I ona whakaaro e pāna ki tēnei take. Me e tahi atu take tōrangapū o te wā. Kua tūhono mai a te ururo Flavel o te ropu tōrangapū Māori. Tēnā koe hoa ngā mihi o te tau hou. Ki aku anō hoki Scotty. Me wehe mai tātou I te hi tau o Ingarangi? E hara, me tū motu hake tātou, e hara I te mea ko Aotearoa he kai tono no Ingarangi, kone te kororo ko po te paike me noho motu hake tātou, I rongo I tērā whakaaro, engari kai wareware te āhuatanga o te tiriti o Waitangi I roto I ngā whiriwhiringa, mena ka pērā tonu te āhua. Nō reira kāre kore e tautoko ana koutou o te ropu tōrangapū Māori I te pirea Keith Locke, kia whakatū kōwhiringa pōti mo te take nei? Ka tae noa ka rongo mo tērā take, ko te nuenga o te wā, ko tā te Pāti Māori he tautoko I te nuenga ngā pire ki te pānuitanga tuatahi, kia tāi ai e mātou te rongo I ngā iwe, I ngā korora tēnā, nō reira ka pērā tonu mena ka tāi mai tērā pire ki mui te aro te whare pāremata. I tu atu o tērā ka tāria te wā. Kia te hatu take ai nei te ururoa, hei tā Chris Finlayson, tērā pēr, hei te marama e tū mai nei ka pānui tia mai e ia te whakatau a te kāwanatanga e pāna ki te takutai moana. Korongo kōrero koutou o te ropu tōrangapū Māori I aia mo te whakatau nei? Karakau paku rongo nei I kōrero e rungi te reo irirangi I te ata nei. Ki taku mōhio, kai te whiriwhiri hia tonutia me ki e ngā rōpū ko whakaritea nei, hei wānanga I te take, hei whakaki ki te whāwhārua ka waihotia mai ai nā te whakakorenga o tērā pire, taku tai moana. Ki taku mōhio, me ki ka whakatinana hia te tūmanako hei te wainga nui tau, arā te timatanga mai o te tauhau Māori nei, kone te kōrero, mena ka āhua kakamake, ka pai kone te mutunga mai o te pai. Kei te whai wāhi koutou o te ropu tōrangapū Māori ki roto I ngā whiriwhiringa mo te takutai moana nei me te ture takutai moana? Ai, kai reira tonu ngā minita e rua a pita rāua ko tāriana, kai te tēpū e kōrero ana e wānanga ne te take nei, mo te āhuatanga o te kōrero ka puta tētahi whakatau a te marama e tū mai nei, ka tai noa ka rongo mo tērā. Engari, kai te tēpū tonu e kōrero ana, I te mea nā mātai anora me ki I whānau mai te Pāti Māori tērā take, me noho tonu I te tēpū mutu noa. Atu I te ture takutai moana, he hanga kaupapa nui kei mua I te ropu tōrangapū Māori I tēnei tau, te ururoa? Ko te mate nei o ngā uauatanga ohanga nei, e pānei ki te ao, ko te kāputa, ko te kore mahi, kore whare, kore moni, tērā take, rā take katoa he take nui e pāna ki ngā whānau Māori. I tuatu o tērā ai, pire taku tai moana kārua ko te whānau ora, he take nui tēnei, te tūmanako ia, ka kitea mai te whakatinanatanga I tēnei tau tonu nei. Ka mutu kōti nei, mate te whakarite e wānga nui a māua ko te nāhinara I tētahi komiti whaiti, hei komihana tonu, hei āta titiro ki te āhuatanga o te kaupapa āture mo Aotearoa, arā kia whai wāhi nā tikanga Māori me te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. He kaupapa nui tērā me pēnei rawa te kōrero ko te Constitutional Review tērā ka puta ona toronga ki te pōti, ki te wāhi o te tiriti o Waitangi I roto I ngā whiriwhiringa, he nui nā kaupapa ka taka I tērā. Noira, he nui nā mahi kei mua te aro rewa. Tika tau e hoa, he nui ngā mahi hei whakatutuki mā koutou I tēnei tau. Te ururoa Flavel o te ropu tōrangapū Māori, tēnā rā koe. Kia ora, Scotty.